Mobi bi akwa baba socket GH1 TV. So baby am be pie no ye roofing company omo bo edan no omo de enua guso. Na oba be pie mu aye wo Asamankese ekuro bi aye frɛ ho kwashi kuro. Ɛho na sisi aye ba be pie a omo ba adwuma. Sɛ opese wo hu omo ana sɛ opese wo frɛ omo a normal obetumi afrɛ ye 0245727963. And also bet me from Mufodala 020-99255526. So what I say. Ubaha ubenyomo and diano mudi gusono efe. Boys and so omuye youth. Uba odi wajuma mo which me a estimate amount. Upen dian so met me amount ya ato. Osha ediano omude india good so Osha ofra unsabet me akomo. From 17 come. When ye juma or modern na watch it, nye juma mudi 2 months, Basha, Anuni. Yes, overflow. Who console no subscribe, no one share, no news when you be a share. Yes. Yes, over subscribe, no one share, no near be so I share. Over to me a friend, over to me a follow more Facebook, Instagram, TikTok. Ni na ye socket GH1 TV. Over to me a follow. Adwumane ekoso ohwa uhwe ndua na de yomodi ndua na gusu na eya hoka ofra ombe ye smith baby aduane wo bia omufri agranso aduro na na junction bypass wana ohwehwe omo obi nya omo ho ba better thing na say obefra omo line no mu ni wa twetwe nkomo 024 0257279683 ofra omo a bibia no ombe ya ama se opese omo dan so ma omo de nchensin gusu ana se opese omo di nua gusu keka ni na omo ye ceiling joint se door kura na wusi a ade efa nua hu bia no o contact omo a omo ye bibia ayeden ama o contact omo a na wo follow omo Facebook ene friends say Instagram TikTok din na socket GH1 TV wo follow bibia wo ho wo be hwa adwuma no na ekoso no se bia opese usia adwuma na se opese oye bibia obetumi afro mo no ma no na media tudwa no no ma no na media tudwa no adwuma na ekoso Because edane so pa Monday no mobile Monday no come start adwuma by 2 o'clock she adwuma ma ye ti odi adwuma mo a eno nkire so mbedile adwuma no ho ombe ye fast ade ama